terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تكونوا سنة كتكونوا وتر من يوتيوم أبزوا نزي حدا زيو زحزن أسكا في كمون حدا جنيا كون زغل وج أب إسرائيل كيدالو زوج زي بزحات وجنات استفل عليه حساب استفل عليه ريتونز وهذا زليوم مجمريات وج بحماس عطوق جل ناي فلسطين مالتيو بزح روكيتاتن ميسايلاتن ناب روكيتات ناب إسرائيل كم زتوكسي بستراي خياكل جن وتهدراتو ون كم سدده بمختصال جن اتهم تأكيدا بملو سلمنتاي ناب إسرائيل كم زعينت إسرائيل كي تدالوت هندبت كندزز أكل قتلت أب سيفيلاويان ناب وتهدرن كورت كيلو زبل ببزحات سبات الزارة بقين الله كلتا وتهدرايان كيلاتاتنا إسرائيل إذا كنتات زي بفتسم خونا يكلنيو سلياناتنا قالنا قرس قالوا نحنا زي فلتنا حماس كم جيلهم كم تاي كلونيوم انسيا زي حلفو دوبي زلنا ابتو دوبينا نسرح نيرنا زبلو مستير زو سخن رينا إسرائيل أبزوان زي ناب ليبانون روكيتات سديدالا كنرينا زو قداي زون جو بايدن زبالو زربا كنزاربينا كنرينا بزح أكراخرن أجرم تحتوتاتن وتيام الله مغنياتو إذا كنتات زي بقليلو حماس بإسرائيل زتقعك خونا يكلني زبلو كيلاتات زبونا حبريتا كنرينا بزح حاجة حبريتا قصميهم أبتي CNN وي بي بي سي كم وزي كل حبريتين عن رجال نابزي سلازي لايك جبر وبليس حجزوا نزي channel let's go مجمريا بزعبات الجنرال وقب خمي جمير ساعات كنا جمير سكنري Palestinian militants from the armed group Hamas launched a surprise coordinated attack on Israel by land, sea, and air on Saturday morning. With hundreds killed, the attack توجي قرابنا ينجهو يو أجاتيمو بسلستيو بسماي بمريت كمودما ببحري بسلستيو من قدي بتعمي بركة زتدالوي يقداس نا إسرائيل سليا نا إسرائيل مثل خال أب علم تزعبين فلوين زبحال زنبرون انتس بحمقطب انتس فلو ايد متحبار نيروان كوينو نسينا هنربز كنتات جن وريدهم قبل على السيفيلاويان بزحات سيفيلاويان حزبي قلعتن انا سنو تقتيلهم على وجن بزحات وتهدراتون تقتيلهم على سلازي تانكتات استمر هون على سلازي كريينا ابتمي رابا ميديا كم صوي دلونيام جن السيفيل ترى يكونس بزح عينت عنوات موريدهم زلو كمي مخاندما دما كريينا عجنات is the largest and deadliest in years and prompted an Israeli declaration of war. Here's how it unfolded. At around 6:30 a.m., the attack began with a barrage of rockets. Shortly after the first reports of rocket fire, Hamas fighters entered Israel near the Kerem Shalom crossing. So مجمريا روكيتات بورغنايز زخوني نابت كتما كهرم كيلو قدام كنبل كلنا بإسرائيل سنبت مالتيو ناي سنبتهم يا سنبت عرفت معلتيسو سلازي ويل اورجنايزد ابي بوتا كزنقعو يخولو قمت بزقتوي من قديز ورزلو سلازي النقاط كمي كم زما سلازي حبريتايز وهب نزلوا دهريو نابت كل كنحل فينا. An important checkpoint between Israel and Gaza. The video released by Hamas shows its fighters breaching the border fence and attack الزينة تدوب الناس قرو خلوين كما يجروا ما تدوب بتريكولاتان بالف كاميراتاتن قالن زملي حليفهم كخدو خلوين the military base there. مستوى تهدروا معسكر وزن برد ما أبوق نريهم على مالتي. Around the same time, Hamas fighters also raided and captured Israel's Erez border crossing station. نزون نتناي أبتو دوب زلو بوردر ستيشن أتهم حماس وتهدرات كم استغوات هزروي زنقر زلو. Targeting checkpoints like these enabled Hamas to neutralize clusters of Israeli forces and So أكمزي تنكند عقدست بوتاتات بتارجت مقبار نتوما وزن بروتادرات بغتا neutralize مالت بخالق وعمق مقتال مالت قاتلوهم كم زخالو. spread into nearby towns with less resistance. سلازي نتوما عقدست تشيك بوينت سلازات قعو نابتن تقو زلوا كتماتات نقخدو كيلو مالتيو. By 7:30 a.m., Israelis began seeing groups of Palestinian militants arriving in towns and cities. The incursion fanned out into 9 towns near the border with Gaza.
كل دما ابتدوا بناي غازا زلوي مالتي تغازا فلسطينيين زنبروا مالتي In the city of Sderot, Palestinian militants clashed in the streets with Israeli police ኣብቲ ከተማ ኣብ ሓንቲ ከተማ ንኣብነቶም ሚሊሻ ናይ ፍልስጤም ምስቶም እስራኤላውያን ከም ተኸሱ ዘለዉ and military. תזיזו את הראשים שלכם מפה, תזיזו את הראשים. אמרתי לו לא. מה? By late morning, Palestinian militants began destroying sections of the border barrier. ኣጋምሸት ክኸውን ከሎ ድማ ነቲ ቦርደር ብዶዘር መፂኦም ነቲ ዶብ ማለት እዩ ሰይሮሞ የፍርስዎ ኣለዉ ማለት እዩ أيوة الله أكبر الله أكبر. What started as a small penetration of the Israeli border became a wide-open corridor. በቲ ሓንቲ ነዚ ቦርደር ምስ ገበሩ መዓት ሰብ ብንእሽተይ ዝጀመረ ናብዚ ዓበየ ክልዕም ኪሉ ማለት እዩ نزل الله أكبر. Soon, Palestinian militants began taking hostages in towns near the border with Gaza. ኣብቲ ከተማ ብምእታው ነቶም እስራኤላውያን ኣብኡ ዝቕመጡ ከም ሆስቴጅ ወይ ከዓ ከም ጅሆ ሒዞሞም ይኸዱ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ፈለስጤምን እስራኤልን ኩሉ ግዜ ጅሆ ብምሓዝ ንግዲ ይገብሩ እዮም ናይ ሰብ ነቶም ሰባት ዝሓዝዎም ኣብቲ ዲስካሽን ዝገብሩ ከለዉ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኩነታት እዩ ብጣዕሚ ዘሕዝን ሲቪላውያን ሰባት እዮም እዚኦም ንሪኦም ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጆ ባይደን ዝሃቦ ሓበሬታ ሕልፍሕልፍ እናበልና ክንሰሚዕና ብዙሕ ነገር ስለ ዘለኒ ቅድሚ ናብኣ ምእታውና ግን ናብዚኣ ንኽእል ስከ እዚኣ ሓንቲ ወታደር ናይ እስራኤል ኣብቲ ዶብ ትሰርሕ ዝነበረት እያ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዘጋጠመ ክትዛረብ ከላ ብቋንቋ ናይ እስራኤል እያ ትዛረብ ብእንግሊሽ ግን ሰብታይትል ኣለና ፕሊስ ላይ ግበርዎ ስምዕዎ ዲስ ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ብዙሕ ሰብ ኣብ ትዊተር ዝሰምዓ ሰብ እያ ብዙሕ ኣከራኸሪ ነጥብታት ድማ ዝገበረት እያ ንስማዕ ያስከ שתפו את הסרטון הזה כמה שיותר כי תקשיבו רגע אני שירתתי כסמ እዚ ከም ፊልም ጌርኩም ውሰድዎ ነዚ ፊልም ድማ ፊልሚ ዝካየድ ዘሎ ኢላ ናብ ብዙሕ ሰብ ኣሰጋግርዎ ኣነ ትብላላ I served as a infantry operations sergeant ከምዚ ዶብ ሒዙ ንክመፅእ ዝኽእል ኣብኡ ዝከላኸል ሓይሊ ኮይነ ኣገልጊለ ትብላላ ካብቲ ኣካል ናይ ሰራዊት ነበረት እያ רצית חיר במהלך מלחמת צוק איתן אני ኣብቲ אופרייሽን ናይ 2014 ዝነበረ שירתתי באוגדת עזה כל השירות שלי היה תומכת לחימה בזמן מלחמת צוק איתן שעזה הייתה באוגדת עזה תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב אין מצב בעולם שיכולה להיות כזאת התקרבות לגדר אוקיי מבלי שאנחנו לא נדע ኣብ ናይ ሎጂስቲክ ይኹን ኣብ ካልእ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብቲ ደበ ኣብ 2014 ኣብቲ ዶብሲ ኣገልጊለ ትብላላ ስምዑኒ ጽቡቕ ጌርኩም ድማ ስምዑኒ እቲ ዶብ ናይ እስራኤል ንሕና ከይፈለጥናዮ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክመፅእ ኣይክእልን ትብለኩም ኣላ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ብዘይ ናይ እስራኤል ሰራዊት ከይፈለጠ ነቲ ዶብ ክሰግሮ ኣይክእልን ትብላላ እዚኣ ድማ እታ ተከራኽር ዘላ ካልእ ኤቪደንስ ድማ ወታደራዊት ማዕረግ ዝነበረ ሰብካ ክዛረብ ክሰሚዕና התצפיתניות יושבות בבונקרים 4 שעות, הן לא יכולות לעשות ככה, הן מול מסך, לא יכול... ኣብ ስክሪን ኮፍ ኢሎም ንሰዓታት ከይተንቀሳቐሱን 4 ሰዓት ንዑ ጥራይ ዝከታተሉ ሰባት ኣለዉ እዮም ስለዚ ንሕና ከይፈለጥናዮ ዶብ ክስገር ኣይክእልን እያ ትብል ዘላ יכול להיות מצב, שום מצב, שהיו מעירים אותי בלילה על יונה, על ዋላ ርግቢት ክትሓልፍ ኣይትኽእልን እያ ከምኡ ትብል ኣላ ስለዚ ክሳብ ክንደይ ፅኑዕን ብዝለዓለ ርቀት ናይ ሶፊስቲኬሽንን ቴክኖሎጂን ዝሕሎ ዶብ ምዃኑ እያ ትዛረብ ዘላ צידה שהתקרבה לגדר, על מקק שעבר מתחת לגדר, היו מקפיצים את כל הגזרה. איך נכנסו עם טרקטורים, 400 איש ואף אחד לא שם לב. ከመይ ገይሮም ብትራክተር ገይሮም ነቲ ዶብ ሰጊሮም 400 ዝኾኑ ሰባት ሰብ ከይራዮም ናብ እስራኤል ክኣትዉ ከሉ እዚ ክእመን ዘይክእል ወይ ከዓ ኣዝዩ ብዙሕ ሕቶታት ዘልዕል እዩ ከምዚኦም ድማ ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኩነታት እዚ እታ ትዮር እንታይ እያ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኣብ መንጎ እስራኤልን ዝግበር ዘሎ ኔጎሲሽንስ ናበይ ክኸይድ ከም ዘልይዎ ዘለዉ እዚ ውራይ ኢሎም ዝፈጠርዎም ነቶም ናይ ሓማስ ክኣቱ ከም ዝኽእሉ ዝገበርዎም ባዕሎም ዝፈጠርዎ ታኺላ ክኸውን ከም ዝኽእል ብትኽክል ግን እንታይ እያ እታ ፊልሚ ታስዋይ ፊልሚ ትብላ ዘላ ንምንታይ እዩ ከምዚ ክኸውን ክኢሉ ገና ኣይተገልፀና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንስማዕ እዚኣ ሓንቲ ርኢና ኣለና ንቐፅል ኣብዚ ዓበይቲ ኬላታት ናይ እስራኤል ዝገልፅዎ ድማ ክንርኢ ኢና ናኸና ኣብዚ ሕጂ ዝተፈላለየ ብፅሑፍ ዝመፅእ ሓበሬታ እዩ እዛ ናብ እስራኤል ኣጋጢሙ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ፒርል ሃርበር ዝበሃል
ካልኣይ ኩናት ዓለም ናይ ጃፓን ወተሃደራት ኣብቲ ደሴት ናይ ወተሃደራዊ ማዓስከር ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ደብዳብ ዝገበሩ እሞ ኣሜሪካ ናብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክትኣቱ ዝገበራ ፒርል ሃርበር ዝበሃል ልክ ናይ እስራኤል ከምኡ ኩነታት እዩ ዝንሪኦ ዘለና እናበልዮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ነዚ ኩነታት እዚ ከምኡ ድማ ክሳብ ክንደይ ቅልዑነት ናይ እስራኤል ፀጥታ ከም ዘለዎ እቲ ወተሃደራዊ ሓይልናቶም እንታይ ዓይነት ድኽመታት ከም ዘለዎ ወላ እኳ መዓት ወተሃደራትን በጠሎንታትን እንተለዎ አይሮን ዶም ከምኡ ድማ ብፍሉይ ሓፂናዊ ክልክል ዘለዎ ስማርት ዎል ኤንድ ሳይበር ቴክ ብዝተፈላለየ ቴክኖሎጂን ዘይስገር ዶብ ዝበሃል ንዝነበረ እንታይ ዓይነት ፍሽለት ከም ዘጋጥሞ እዚ ድማ እዩ ብዙሕ ሕቶታት ኣላዒሉ ዘሎ ጉዳይ ኢና ዘለና so it's crazy እስራኤል ቫውስ ኦኬ ዓቢ ዋጋ ክኸፍሉ እዮም ሓማስ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክነቢ ናይ ልሎ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ድሮ ምሉእ ለይቲ ክድብድቡ ሓዲሮም ከም ዘለውን ይንገር ኣሎ so ሓማስ ሚሊሻ ናይ ሓማስ ብዙሓት ኣማይት ዝኾኑ እስራኤላውያን ቀቲሎምን ኣቑሲሎምን ከም ዘለዉ ይንገር ኣሎ ማለት እዩ so ክንቅፅል ኢና ብመሬትን ብባሕርን ከም ዝመፁ ክሳብ 5000 ዝኸውን ሮኬታት ድማ ከም ሰደዱ ዝንገር ዘሎ ከምኡውን ብዙሓት ሰባት ጅሆ ሒዞም ምሳቶም ናብቲ ኩነታት ሒዞም ከይዶም ከም ዘለዉ ወኪል ናይቶም ተዛረብቲ ካብ ሓማስ እንታይ ይብላ ኣሎ we want to make you feel better so እዚ ነገር እዚ ኦርጋናይዝድ ከም ዝኾነን greater than the spread all across the Gaza ብብዙሕ መንገዲ ከጥቅዑ ከም ዝኽእሉን እዩ ዝዛረብ ዘሎ largely successful from Hamas እዚ ከም ዓብ ዕውት ነገር ከም ዝኾነ እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ ከምኡ ድማ significant failures on the part of Israeli defense establishment ብወገን እስራኤል ግን ብዙሕ ደኽመታትን ብዙሕ ሓጓፍን ከም ዝተፈጥረ እዩ ዝንገር ዘሎ እስራኤል ካብ ከይተዳለወቶ ሓደጋ ከም ዝወረዳ እዩ ዝንገር ዘሎ despite having one of the world's most impressive armed forces as well as formidable intelligence agents ስለያ ይኹን ውትድርና ናይ እስራኤል ዝጥቀስ ክነሱ ብዙሕ ሓጓፋት ተራሂሉ ከምኡ ናይ እስራኤል ናይ ቀደም ናይ ኢንተርናሽናል ስፖክስማን ነቲ ሚሊታር ናቶም ዝነበረ እንታይ ከም ዝበሎ ክንርኢና ሕጂ እዚኣ ካርየኩም ሓሲበ ነይረ እዚ ኣፈኛ ናይቲ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ዲፈንስ ፎርስ ዝበሃል ዝነበረ እንታይ ኢሉ ኣሎ the entire system failed بمولو السيستم ناتنا fail ገይሩ ይብላ ኣሎ it's not just one component it's the entire defense architecture that evidently failed to provide the necessary defense for Israeli civilians ስለዚህ ሓደ ክፋል ወይ ሓደ ጫፍ ዘይኮነ completely ሙሉ ወተሃደራዊ ሲስተም ናትና እዩ ፈሺሉ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ እዚ ስለ ዝፈሸለ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን እስራኤላውያን ሓፍስ ዓቢ ብናቶም ኣቐል ዓቢ ክሳራ ዓቢ ዕንወት ዓቢ ጉድኣት ክበፅሕ ክኢሉ ኣሎ ስለዚ ንሓማስ ጥራይ ዘይኮኑ ዘድንቑ ዘሎ ዝያዳ ወይ ከዓ ንሓማስ ጥራይ ፅቡቕ ሰሪሑ ወይ ገለ ዘይኮነ ዝያዳ ድኽመት ናይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ እስራኤል ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ድማ እዩ ብዙሕ ሕቶታት ዘልዕል ዘሎ ዝበልክዎም ናይ ሓደ ወገን ዘይኮነስ the entire defense architecture that evidently failed to provide the necessary defense for Israeli civilians this is Pearl Harbor moment for Israel ልክዕ ከምቲ ኣሜሪካ ኣብ ፒርል ሃርበር ዝበሃል ኣብቲ ካልኣይ ኩነት ዓለም ክጅምር ከሎ ዘጋጠሞም ብዙሕ ሓደጋ ከምኡ ዝመስል ኩነታት ናይ እስራኤል እዩ ተኸፊቱ ዘሎ there was reality up until today then there will be a reality after today so ክሳብ ሕጂ ዝነበረን ድሕሪ ሕጂን ክልተ ነገራት ከም ዝኸውን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ give me a second 1 second please በመቀጠል ካልእ ናይ CNN report ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ the Israeli Defense Force has been dodging media questions over the intelligence failure leading up to the attack ስለዚ ከምኡውን እቲ ናይ እስራኤል ሓደ ናይ CNN report ከም ዝበሎ ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ እዚ ውድቀት ወይ ጌጋ ጉድለት ናይ ስለያዊ መርበብ ናይ እስራኤል እንታይ ምዃኑ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ሂቡን እዮም ዘለዉ ዝብል ፀብፃቡን ተሰሚዑ ነይሩ እዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ ኣዛራቢ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ again ሕጂ ሓንቲ ኣገዳሲት ክኢላ ክትዛረበና ክንርኢ ኢና the word that told Israel okay so ሕጂ ክመለሳ ኢና ምናልባት እዚኣ ብዙሕ ነገራት ክህልዋ ይኽእል እዩ ሕጂ ሓንቲ ኣገዳሲት ክኢላ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክትነግረና እያ ብትክክል ንሳ ድማ እትፈልጦ እንታይ ከም ዝመስል ብዛዕባ እዚ ኩነታት ክትገልጽ እያ This is Efrat Fenigzon and I'm here to share an update from Israel-Hamas war which started this morning.
I'm going to share some key details and concerns, mostly based on Israeli citizens' voices from the ground and based on official statements. This is a very tough day for me and for us in Israel, and it is tough for people of Palestine too, especially now that Israel is starting to attack back. This war and So እዚ ኩነታት እዚ ካብቲ ቦታ ናይ ውግእ ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታ እዩ ከምዚ ኣንፊልተርድ ሓበሬታ ድማ እዩ ከምዚ ሚድያ ቀባቢኡን ሓዋዊሱን ኣፀማሚቑን ዘምፃልኩም ዘይኮነ ስትሬት ካብቲ ሰብ እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንእስራኤል ይኹን ንፈለስጢን ንክልትዩ ሓደገኛ ኩነታት ምዃኑ እያ ትዛረብ ዘላ ስለዚ ንስማ ናይ ቀደም ካብ ሞሳድ ትሰርሕ ዝነበረት እያ every war is a horrible thing for everyone involved except ውግእ ዝበሃል ንኩሉ ሰባት ሕማቅ ምዃኑ ንመን ጥራይ ፅቡቅ ክትብለኩም እያ ነቶም ካብ ውግእ ዝኸስቡ ወገናት ስለዚ ኣፅዋር ስለ ዝትኮስ ዘሎ ነቶም ካብ ኣፅዋር ካብ ውግእ ዝኸስቡ ወገናት መክሰብ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና for those who get rich from it, right? This morning around 6 a.m. around sunrise, hundreds of Hamas terrorists, at least 300, breached the border fence in multiple places, completely unimpeded, leading to terror attacks and kidnappings in Israeli towns or villages. So ሰዓት 6 ናይ ንግሆ ኣቢሎም ኣብ ቀዳም ማለት እዩ ክሳብ 300 ዝኾኑ ናይ ሓማስ ግብረ ሽበራውያን ኣካላት ካብታ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተፃብኦን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጠጠው ዘብሎምን ካብ ዶብ ሓሊፎም ናብ ውሽጢ ህዝቢ ከም ዝኣተውን ብዙሕ ክሳራ ከም ዘስዓቡን ብዙሕ ቀትለትን ብዙሕ ዕንወትን ከም ዘውረዱ እያ ትብል ዘላ The terrorists infiltrated a significant number of dry land outposts as well as a naval infiltration point in Zikim. As we speak, እቶም ነቲ ዶብ ሰጊሮም ዘለዉ ዕጡቃት ንብሎም ዘለና ብመሬት ይኹን ብባሕሪ ብዙሕ ቼክ ወይ ከዓ ክረኣዩሉን ክተሓዙሉን ክረሙሉን መከላኸልን ክግበረሉ ዝኽእል ዝነበረ ቦታታት ሓሊፎም እዮም መፅኦም ትብል ኣላ Israel is actively engaged in combat in 22 outposts. This is from the IDF statement, the official statement. The attacks have already resulted in over 100 casualties and more than እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ኣብቲ መጀመርያ ዝተገበረት እያ ኣብቲ ደረጃ ናይ ሞት ልዕሊ 200 ገለን ይበፅሑ ዘሎ ብእስራኤል ወገን በቲ ሓደ ወገን እውን ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ተቐቲሉ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ድማ ተጎዲኡ ኣሎ 100 kidnaps of Israeli citizens. In one village, 50 Israelis have been taken hostage, leaving people locked. እዚ ሕጂ again እቲ ሪፖርት ብዙሕ ዝተቐየረ ኣለዎ ካብ ሓደ ጥራይ ክሳብ 50 ሰብ ተወሲዶም ከም ጅሆ ተወሲዶም ከም ዘለዎ እያ ትገልጽ ዘላ in shelters for long periods of 8 to 9 hours without rescue. By the way, the 100 kidnappings is not the official number. It's what we hear from people on the ground. I think official numbers talk about 30 or 40 people, but we know there are more. In some places, the terrorists were burning the village and people didn't know if to leave the shelter and surrender or stay and pray for the fire to not reach them. ኣብ ገለገለ ጀናምነት እቲ ቁፅሪ ዝበሃል ዘሎ ሚቱ ገለ መለ እሱ ንፁር ኣይኮነን ምክንያቱ ዝተነፀረ ሓበሬታ የለን ኣብ ዝዋን እዚ ግን ድሒሩ እቲ ቁፅርታት ተቐይሩ ከም ዘሎ እዩ ብሓፈሻ ኣብ ገለገለ ቦታታት እቲ ናይቲ ኩነታት ዝነበረ ገዛውቲ እውን የቃፅሉ ስለ ዝነበሩ እቶም ሰባት ኣብቲ ገዝኦም መዕቆቢኦም ዶክጠጠው ክብሉ ዋላ ወፂኦም ኢዶም ክቡውን ኣይርድኦምን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ብጣዕሚ ክሪቲካል አንፕሪፔርድ ዘይተዳለውሉ ኩነታት ብምዃኑ Many young people who were in a big outdoor party near the Gaza envelope villages were attacked there. Some ran away, some were injured, and some are still missing. ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ሓደ ፓርቲ ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ኮንሰርት ዝነበሩ ከምዚ ዓይነት ስቢ ስለ ዘይነበረ ብዙሕ ሰብ ካብኦም ዝተቐተሉን ዝሃደሙን ኣለዉ Apparently, Israeli defense forces that were supposed to be around Gaza were placed around the West Bank because of security concerns, so that the Gaza envelope was left unoccupied with military. They say around 60 to 80% of that area was left without the IDF forces that were supposed to be there. Soldiers are being recruited for reserves as we speak from this morning, but because of stupid So again, ኣብ ገለ ቦታታት ብዙሕ ሰራዊት ክህልዎ ዝግባእ ኣብቲ ናይ ጋዛ ቦታታት ከምቲ ዝድለ ሰራዊት ከም ዘይፀንሐን እዩ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ዘሎ reasons such as no public transport. They're waiting hours to get to the bases. Mainstream ወታደራት ካብቲ ሪዘርቭ ንኸምፁ ነቲ ኩነታት ዝኸውን እኹል ወታደር ከይህሉ ክእል እዩ ስለዚ ካብቲ ሪዘርቭ ንኽፅውዑ ባሳትን ገለመለን ስለ ዘድልዮ ምድንጓያት ከም ዘሎ እያ ትዛረብ ዘላ media, this is an interesting point, apparently admits that IDF spokesperson is forbidding them to tell the complete truth about what's happening, highlighting a lack of ከምኡውን እቲ ሓደ ካብቲ እዚ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ግን እቲ ሓቂ ግን ትብላላ እቲ ናይ ADF ወይ ከዓ ናይ እስራኤል ዲፈንስ ፎርስ ምክልኻል ሓይሊ ገለ ነገር ዝተሓበ ከም ዘሎ ነቲ ሓቂ ንኸይቡ ወይ ነቲ ሓበሬታ ብግሉፅነት ንኸይዛረቡ ይኽልክል ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ስለዚ ገለ ነገር ዝተሸፈነ ከም ዘሎ ዝጥርጥሩ እስራኤላውያን
ከምኡውን ኢንተርናሽናል ኤክስፐርትስ ብዙሓት እዮም ዛረቡ ዘለዉ ከመይ ገይሩ እዚ ኩነታት ከጋጥም ክኢሉ ዝብል ሕቶ ማለት እዩ transparency. And this is to the Israeli citizens. I'm not even talking about overseas. I'm talking about to the people of Israel here. For hours and hours, the reports that came from the mainstream media were completely lacking, and people started to rely mostly on the news from each other. ካብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝመፅእ ዘሎ ሓበሬታ ነቶም ኣብ ደገ ዘለኹም ሰባት ዘይኮነ ነቶም ኣብ ውሽጢ እስራኤል ዘለና እውን ትክክል ሓበሬታ ይወሃብ የለን ስለዚ እቲ ህዝቢ ገና ምትእምማን ከም ዝሰኣነ ነቲ ሚድያ ዝወሃብ ዘሎ ወይ ካቲ ሚድያ ዝበና ዘሎ ኣብዛ ዓዲ ዝተዓመመ እምበር ትክክል ነቲ ኩነታት ግሉፅነት ዘይብሉ ሓበሬታ ከም ዝኾነ ስለዚ ሰብ ካብ ሰብ እናሓተተ እናደወለ ናብቲ ሓበሬታ ከውፅእ ይደሊ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሲቲዘንሽፕ ጆርናሊዝም ዝበሃል ወይ ድማ ሰባት ባዕሎም ዝገብርዎ ጆርናሊዝም እቲ ዝበለፀን ሰባት እቲ ሚድያ ዘምፅኡ ሓበሬታ ሰብ እምነት ኣብኡ እናጉደለ መፅኡ ኣሎ ድሓን ፅንሂ ኢልና ክንዛረብ ኢና ብዛዕባ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል from people on the ground. Only now, 6 p.m. Israel time, or it's actually 7 already, 12 hours after the event started, we received the first formal statement from the IDF spokesperson, and I will include an article with that statement in the notes. A year ago, there was a military operation in Gaza to prepare for such events. هري عصرت ساعات حجي حبريتك وهاب جمير لك كافت تبلا لا سلازي حجي نغاط لافت تبلا أبزي كابز تبلا يتغنى قداسي And ongoingly, there are trainings for these kind of scenarios. This raises serious questions for me anyway about Israeli intelligence. What happened? 2 years ago, there was a successful deployment of underground barriers with sensors to alert exactly on these kind of terrorist breaches. So again, تكونتات نخمزة عينات كستات بزح عينات مدلاواتن بزح عينات تكنولوجي استقرب له انتهي سلزقات ما يكونوا قينو even after تحت مدرس استقرب سنسرس ويكا ملكت زهبو سنسرس هالو زخونة سب كم تقول كل جينا ملكت كبو زقولون كحبرو زقولون مالتيو انتهي سلزقات ما يزقولوا بزح توتات ترى زلع على كونتات كم زخونيهم زعرب زلو. Israel has one of the most advanced and high-tech armies. How come there was zero response to the border and fence breaching? I cannot understand that. تزلع على الرق زلو تهدروا حيلي كمون تزلع على security زلو دوبنا إسرائيلي بعالم how come بخمي من قديو زخونة كي رايو كنز أكل وسراويت ويكا ملشة حليفوس كم زعينة كوت زغل زي سيريا زخونة حتى تزلع على نتبلو تبلالا. Personally, I served in the IDF 25 years ago in the intelligence forces. There's no way, in my view, that Israel did not know of what's coming. A cat moving... نبعلا نسانا وحمتات أبتناي منيستر مكلخالنا EDF تبعتنا منيستر مكلخالنا إسرائيل زي قالوا كي أبتي سليا دما بزخونة يكون من قد إذن جرز إسرائيل كيف فلتو تقون أي كيلني قالنا قرش على زبل أجيب تدقاقمي تمساس على حتى. Alongside the fence is triggering all forces. So this... What happened to the strongest army in the world? How come border crossings were wide open? Something is very wrong here. Something is very strange. This chain of events is very unusual and not typical for the Israeli defense system. With the إذا كنا تعتزي بدعمي إذا قرميو كما يجيروا إن إسرائيل مستقل الركعتان كلتان حنت خيفلة تتزخ قاتم كيل له سلازم بزح توتاتلو حجس معايا أنت تبلا لا with the recent normalization efforts by Israel and Palestine are led by Saudi Arabia. سلازي تعمون إسرائيل فلسطين زكاية زلو بسعود عرب زقبر زلو زيادة دم أمريكا إسرائيل سعود المقبار زقبر زلو عرسي زعبوك تزاربيا. Recent normalization efforts of Israel and Palestine led by Saudi Arabia. I wonder whether a prisoners exchange deal is something that could only be seriously considered by Israel if a shocking event like that happened. Is it a possibility that only with Israel hostages it can be justified to release dangerous prisoners from Israeli prisons? I don't know. So منال بعد كنده هون أبتسم مع زكاية زلو ناي إسرائيل ناي سورات ملوات كجبر ندحر خينو منال بعد فلسطين مخول سورات ناي إسرائيل سلو زي بلهم بس كنا تادجرهم جهور حيزهم نتهم سورات ناي فلسطين كقايرو تخينهم منال بعد سورات ناي إسرائيل كبوس لزلهم ما إكسشينج نخجبرو كنده هون نسخون سلزي بزح تاتي زترا زلا عال زلو دحين نشتكي نسمعنا نبايدم كن حلفين أنتهي العنصب هنا. Mainstream media reported that Deputy Hamas leader Salah al-Aruri suggests using Israeli prisoners for leverage in negotiations. So maybe.
A point about كمون حماس حلافي كابتن متقات متقعد فتق جيرم زلو نا إسرائيل سبات زي قاتاتن وتحدراتن كم جهون درعيزهم أبتسم مع زجبر مس إسرائيل leverage ويك حيلك وهو ميخيل نزيوم كنبن إحنا نزخن مالسينا زنزن هابونا نمبال كتاغما ميخيل تلازي إزون قمتيو تقولوا تاتينا نرد لنا. about the situation in Israel in the past few years, which I want to make, is related to, and those who follow me know that there's a general sense of insecurity in Israel. There's political and social instability and unrest. Public funds are being misused on agendas such as COVID, climate, judicial reform, abolishing cash, and many more. The current government is highly corrupt, in my view, while the previous one was no better. I don't care about So in general እቲ መንግስቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ብዙሕ ናይ ብልሽውና ሕቶታት ኣለዎ ኣብ ኮቪድ ዝወሰድዎ ስጉምቲ እንተኾነ እውን ኣብ ካልእ እውን ስለዚ ብዙሕ ካቨር ኣብ ክህሉ ይኽእል እዩ ንዑ ንምሽፋን ዝግበር ዘሎ መንገዲ ክህሉ ይኽእል እዩ እቲ መንግስቲ ኣብቲ ናቱ ቤት ፍርዲ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ይኹን ኣብቲ ናቱ ኣብ ምሕደራ ብዙሕ ብልሽውና ስለ ዘለዎ እዚ ኩነታት ብንጹር ንኽትፈልጣ ይከኣልን እዩ ብዙሕ ሕቶታት ዘለዓል ኩነታት ምዃኑ እያ ትነግር ዘላ እስራኤል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሊባኖስ ሮኬታት ሰዲዳ ከም ዘላ ኣብዚ ነዛ ቪድዮ ኣብ ዝገብረላ ዘለኹ እቲ ኩነታት بقولتف زمع بلسلو زلو بتخكل كمان زين الكاب كتزارب كمان نزا فيديو خبر كله خطر بزح نجار تغيره خمزلو كنفلت علينا. Let's listen to انت بايدن انتهي لبزع بعض كنتات. A terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. You know, the world's seen appalling images. So እንታይ ይብላሉ ኣነቶም ሓማስ ኣብ እስራኤል ንዝገበሩ ከምኡ ንካልኦ ቴሮሪስትስ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ምዃና ንምስ እስራኤል ድማ ፉሊ ኣብ ጎና ምዃና ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያንን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ናይ እስራኤልን ዝወረደ ድማ ብትሪ ኣሜሪካ ከም ትኾንኖ ኤሮፓ ሕብረት ድሮ ነቲ ናቶም ኦፊስ ብናይ ባንዴራ ናይ ኤሮፓ ብናይ እስራኤል ቀይሮም ከም ዘለዉ ስለዚ ዓብ ሓገዝ ዓብ ደገፍ ናይ ዓለም ኣብ ጎኒ እስራኤል ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ብርግጽ ግብረ ሽበራዊ ሓይሉ ከም ምዃኑ መጠን حتى ناي فلسطين كل جزء تمام نزرك مخانو دما مذكر يدلي. Thousands of rockets in the space of hours raining down on Israeli cities. We got up this morning and started this at 7:30, 8 o'clock. Not only Israeli soldiers, but Israeli civilians in the street, in their homes. Innocent people murdered, wounded, entire families taken hostage by Hamas. Just days after Israel marked the holiest of days in the Jewish calendar. شو بعال بإسرائيل بعال دحر منبارو بزح عينت أبزيجاتات أبصدر بيتات أو تهدرات بحفش أب إسرائيل ججف سخنة عنوتن محسيتن وريدهم زلي زارب زلو اتذهب حجزينا خنري خرق سمد اللي عرلنا. The United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. إسرائيل نفسها ناخذ كلا خلل ملوم مثلا اللواء زخاني يكون حتى يبلون يبلالو كم دما منجستنا تي أنا زمر منجست أمريكا دما ملو حجز إسرائيل كبيو زخاني حتى زي بلو كنا تبلالو بخمي من قدك حجز يسموه حج. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. I've also been in contact with the King of Jordan, spoken with members of Congress, directed my national security team to engage with their Israeli counterparts, military to military, intelligence to intelligence, diplomat to diplomat, to make sure Israel has what it needs. So إسرائيل لما حجز بكل مدايك تحجز مخانو قالوت وجنات عبتي بوتات زلون نزك نتات تكمم كالس قمتنا خي وزدون كل زد اللي مدلات تجبر لنا من قستنا تيتسليانا تيمسليانا أمريكا وتهدر مليس المكل خالنا تنامس مليس المكل خالنا إسرائيل دبلوماتنا تنامس دبلوماتنا إسرائيل بكل مدايك نحجزهم مخانا بخلا زرار با إسرائيل كم زعينة حجزنا خاله على ما يبونيهم نذكر داكم خلاله أمريكا ويكازم يربعين علم أبصعدوا أب يوكرين تمساس هالرينا هنا أب يوكرين أب نيوكرين تايلو يمسح جزوانيرهم توريرا أيلهم بس براشا أبزو أنا زي فلسطين حنت هجريا زي أبزو كناتات زي تمع غله سقوم تكمزولين عن فلسطين أمريكا كل بزي خميو مغنياتو وجز لزخانة وجز زيادة تدلعي كناتات مخانو التي military industrial complex بحال أنت عينت علامة خمزلو سنهلنا عن رينا أزيد ما exact المستبلاناتهم زخيدي.
I've also directed my team to remain in constant contact with leaders throughout the region, including Egypt, Turkey, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Oman, the UAE, as well as our European partners and the Palestinian Authority. ከምኡ እውን ኩሎም እቶም ናቱ ኣብ መንግስቲ ናቱ ዘለዉ ብቐጥታ ምስ ኩላቶም ርክብ ንክገብሩ ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ዩኤኢ ዲ ስዑድያ ድዩ ንካልኦት ኩላቶም ቀጠር ድዮም ገለ ዝኾነ ሓገዛት ከይገብሩ ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ከይህሉ ምሳቶም ቀጥታ ርክብ ክገብሩ ምዃኖም ይዛረብ ዘሎ እስከ ንእሽተይ ካብ አልጀዚራ ዝመፀ ብዛዕባ እታ ኣብ ሊባኖስ ተኻየደ ክንሰምዕ Reporting Hezbollah fighters have shelled territory under Israeli occupation with mortar strikes. Israel has fired artillery following back. Shabaa Farms is situated along the border between Lebanon and Syria's Golan Heights, which was occupied by Israel in 1967. ሕጂ እውን እስራኤል ኣብቲ ቦታታት ናይ ሊባኖን ልብናን ማለት እዩ ኣብ ዶብ ናይ ሱርያን ከምኡውን ጎላጉል ናይ ናኖቲ ጎቦታት ናይ ጎልያ እንዲኦም ገለ ዝበሃሉ ኣብኡ ዘለዉ ኣብኡ እውን ከም ዝተኮሰት ሮኬታት እዩ ዝነግር ዘሎ Zaina Khouda joins us now live from southern Lebanon. Let's start with the location where Hezbollah fired upon. How significant is it that it chose the Shabaa Farms rather than an area in the south along the border with Israel? ስለምንታይ ነዚ ኤግዛክት ቦታታት ናይ ሕዝብላ ክኸውን ዝኽእል መሪፁ ይሃርም ኣሎ ይብል ኣሎ Yes, Hezbollah treading carefully, trying to avoid a wider confrontation, but sending a message to the Israelis that we are here, we are ready to join the fight. Shabaa is a territory that is occupied by Israel, seen by Lebanon as its own territory. So Hezbollah saying that this is a legitimate fight, but in its statement also saying that it is showing solidarity with the Palestinian people who are... ሕዝብላ ዝበሃል እውን ብወግዒ ኣብ ጎኒ ሓማስ ከም ዘሎ ናብዚ ውግእ ክሳተፍ ከም ዘለ ብዙሓት ወገናት እውን ከምኡ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኢቨን ኣብ ግብፂ እውን ኣብ ቱሪዝም ዝነበሩ እስራኤላውያን ተኸቲሎም ከም ዘለዉ ግብረ ሽበራዊ መንገዲ ማለት ስለዚ እቲ ኩነታት ናብ ካልእ ከይምዕብል ብዙሕ ስክፍታታት ከም ዘሎ እውን ምግንዛብ የድሊ fighting the Israelis. And a short while ago, a high-ranking Hezbollah official really made the group's position even clearer. He said that we are not staying neutral in this conflict. In his words, today, we sent a message through the attack that was carried out in Shabaa. And this, Israel should understand this clearly. And in his words, Israel and the United States should stop this stupidity. That was the word that they used. Stop this stupidity or else... So, Hezbollah, بوقعي العول بعد سلطان كابتن Hezbollah دما بوقعي أمريكان إسرائيل نزي ستوبيد ዝኾነ ኣካይዳናቶም ተጠውከብሉ ኣለዎም ንሕና ድማ ማእከላይ መርገፂ ከም ዘይብልና ብትክክል ኣብ ጎኒ መን ከም ዘለና ንመረጋገፂ መጥቃዕቲ ንገብር ኣለና ብምባል ኣብቲ ኩነታት ዝካየድ ዘሎ ኣብ ጎኒ ፈለስጢምን እቲ ሓማስን ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ the whole region will be involved in this war. So basically saying that the equation that Hezbollah has established, unifying the fronts of the different Lebanese armed groups as well as Palestinian armed groups, part of the so-called axis of resistance, will come together and wage this war together. So this is the message coming from Hezbollah at the moment. There is a cautious calm along the border just behind me. On top of that hill is the Israeli position that was targeted in the early hours of the morning. So ታብላ ልበሪቕ ቦታ ዘሎ ብሕዝብላ ዝተሃረመ ወታደራዊ መደበር ናይ እስራኤል እዩ ስለዚ ኩሉ ተዓቕምታቶም ኣዋሂዶም ኣብቲ ኩነታት ክንሳተፍ ኢና ዝብል መጠንቀቕታን ሓበሬታን እዮም ዘመሓላልፉ ዘለዉ ስለዚ ንቐፅል እስከ እንታይ ኣሎ ካልእ Zaina, what is the bottom line for many people who I'm sure have the question on their minds? Are we going to see a repeat of the 2006 war? Is this escalating in the south of Lebanon? People are worried. Many Lebanese are worried because that was a devastating war more than a month in 2006 between Israel and Hezbollah. And that's why Hezbollah knows that it has domestic political opponents. And many people here will say this country cannot afford a war. The state is nearly... So, እቲ ኣብ ሊባኖን ዘሎ ህዝቢ ኣዝዩ ስክፍታ እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ከምቲ ኣብ 2006 ዘጋጠመ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ናይ ወርሒ ዝወሰደ ግን ብዙሕ ክሳራ ብዙሕ ማሕሰይትን ዘውረደ ሕጂ እውን እቲ ህዝቢ ዓብ ስክፍታ ከም ዘለዎ ምክንያቱ እቶም ዕጡቃት ወገናት ዝገብርዎ ዘለዉ ውግእ ንእስራኤል ኣኪሎም ክስዕርዋ ዝኽእሉ እዮም ዝብል እምነት የብለይን ምናልባት ዝኾነ ክሳራታት ኣብ እስራኤል ከውርዱ ይኽእሉ ናይ እስራኤል ወታደራዊ ዓቕሚ ወታደራዊ ምድላዋትን ክትሪኦ ከለካ ግን ንኣዕዋታቶም ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ህዝቢ ኣብኡ ዘለዎ ዓብ ክሳራን ዓብ ዕንወትን ከም ዝገብረሎም እቶም ህዝቢ ድማ ዓብ ስክፍታ ከም ዘለዎም እዚ ኩነታት እዚ ድማ ምርጫ እንተዝነብሮም ነይሩ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ከም ዝደልዩ እዩ ዝገለጽ ኩሉ ግዜ ሲቪል ህዝቢ ውግእ ኣየርብሖን እዩ ካብ ውግእ እዩ ዝሃድም ህዝቢ ውግእ ኣይፈቱን እዩ ከመለሳ ኢና እዚኣ ናይ ዊኪሊክስ ጁልያን ኣሳጅ ቀደም ዝበላ ዘረባ ዝከስምዑ ውግእ ጠጠው ክብል እንተዝደልዩ እንታይ መገበሩ ይብል ኣሎ እዚ ጁልያን ኣሳጅ ዝበሃል ምስጢር ናይ CIA ናይ ካልኦት ኩላቱ ናይ ኣሜሪካ ስለ ደውፅአ ሂወቱ ንእስር ቤትን ንከርተትን ዝተፈረደ ስዊድናዊ ዜጋ እዩ ብዛዕባ ኩናት ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ ዘውፅእ ስምዑ ሕጂ One of the hopeful things and like it please that I've discovered is that
Nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. أنا كاب تعذبكو أبز حلفي 5 عامت زقاطهم كلهم وقعات أمريكا مسكالو دي أوروبا زخون يخون وقع أبز معربا عالم بفلا يستخاير وقع مالتي بلالو منجناتهم ويكا مبقسناتهم حصوت بميديا زي محلالف زنبريو سلامنتاي ميديا حصوت يمرت أبزي هجي سمعوه. This is very very important. بزح حق زوج سبيزي كما يجير كوجت Media could have stopped it if they had searched deep enough. If they hadn't reprinted government propaganda, they could have stopped it. But what does that mean? Well, that means basically populations don't like wars, and populations have to be fooled into wars. Populations don't willingly and with open eyes go into a war. So if we have a good media environment, then we'll also have a peaceful environment. Our number one enemy is ignorance. سنتاي بلالو مجمريا هزبي أبزخون يخون كرنا عن عالم زلو وقع يفتونيو سلام يزدل هزبنا وقنا كعطو تخينقن التميديا كتالو اللوغو حدا قبول مغنيات كم زقاتمي حدا فلوي نقر كم زقاتمي غيرونة هزبي نوقع كم زدقفي قبرا سلازي التميديا بروباغندا ويكا خمزي مأماني نوقع نخاطون هزب زقبري أب أفريقيا يخون أب أوروبا يخون أب أمريكا يخون أب كل عالم يزبل زلو سلازي التميديا بتخكلت حق عند زنقرنا يرو هزبي نوقع يمدقفن مغنياتو هزبي كاب وقع زخوص بانكر سلازي بلو انترفع عبك سارة ولا أبكال عالم زقبر وقع لنفسه كف هزبي أبكا كاورحو نزلو ونصلوا له أما نقول يوكرين راشيان زقبر زلو وقع نمولا عالم انت عانت كسارة وريد الله كلنا نريو زلنا معالتاوي كستاتيو أب أوروبا يخون أب أفريقيا يخون أب كله عبد سجم زفتر زلو توقع سلازي انتاي مالتي زبلنا زلو هزبي جنرالي وقع عيدلنيو انتاي جن اتنايلو مزلو ميديا حساسيون نابتو وقع كم زعاتو يقبر له زبل هذا عبي مستير زوج قالوا كنا تعطينا نرزلنا. It's very very important. نشتي كنسمع ما كنكتلينا. The Israeli government. The Israeli discussion is this. Well, how much of a failure, how politically compromising is this for the Israeli government? So زي حتى أقدر استيا إسرائيل أنت عينت compromise ويك حد قتات مقبارك قد يا أبزي أسكن اسمع. The Israeli discussion is still dealing with the security rather than with the political, because we are experiencing a security event that is unprecedented in Israeli history, very different than previous escalations or cycles with warfare with Gaza. At this time, it was not involving crisis out of any Israeli action. It was out of the blue, targeting civilians, large losses, still ongoing, many being captive. So I think the Israeli focus now is on how to solve the current security situation and deal with the politics later. بعين بوليتيكا إذا كنا ذاتي أبزي حجي خوينا هنري خلنا ناي بوليتيكا قدايا كنا نزي مخنيات عبي ناي سكيورتيز أقام أقاتي ملو سلازم جمريا نتي سكيورتيز زلو نتكوينات قبل على السيفيلاوين أو تدرى ترى يكون سب سيفيلاوين زورزلو نزي كم يجير كم على بتقولوا بزعا بوليتيكا دحرنا هنا كنريون كنزاربون نخد يزبل زلو. You say out of the blue, but let me read to you here a statement by. إذا كنا تاتي ما كابتس بيت واتساي زمتساي out of the blue مالك كابتس بيت نا واتساي زنبري كابتس بيت خوني يكون سب زمتساي يزبل على حجي تحتون عيات ملكت. The Secretary General of Amnesty International dated October the 7th, where from what she's saying, it doesn't seem out of the blue. She references the need for the Israeli government to refrain from inciting violence, tension in the occupied West Bank. She calls for the root causes of the violence to be addressed and goes on to list the 16-year-long illegal blockade on Gaza and ending other aspects of, quote, Israel's system of apartheid imposed on all Palestinians. Do you think that... So, إذا كنات زي كاب زيرو استبقى شيء ويك كابتس بيت دخوني يكون سب زوات أي نتبلد لها أزياس وكيلنا يسبعه مسألات كم زبالغن إسرائيل نوي حوان جهساتن محسيتن تورد كم زنبرت دارجا ناي أبارتايد ويكا فلاليخا من بارنتهم فلسطينيين تحد الرجال غير كبخل عزازي خانس كل تسقطات وسيكا أبارتايد مالت تعادل صبغ زنبرولتهم جزاتا بلا على زنبرولتهم دخاتات جنتو وحيفا ما بعده بكانشيلو استعصوا كانشيلو غير كتمبروم كم عينت كونتات سلازي كاب نوح من 16 عامات زغط على جهسات نيري كم غير كا هند بزقات ما كونتات تبلي بلا This might shift Israeli thinking somewhere to start thinking about dealing with the root causes. I think those are different things because, we know the Israeli-Palestinian conflict is long-lasting,
and it has different attitudes towards it and different approaches. There are different reports mentioning different situations, but reality is bad. Reality is bad for the Palestinians under occupation. It's bad for Israelis who do not enjoy peace with their neighbors, and this is ongoing, and we saw lots of escalation along the way and lots of efforts to resolve the conflict which usually did not succeed. When I mention out of the blue, I'm referring to the immediate situation prior to yesterday's attack. If you recall previous cycles in Gaza, usually there were either assassinations or rockets towards the nearby villages in Gaza. It was something that went on. But so it may not have been very reported in all. So እንታይ ይብላ ኣሎ መጀመርያ እቲ ከአረብ ደ ብሉ ወይ ከሃንደበት ክብል ከለኹ ነዚ ሕጂ ዘጋጠመ ዓብ ውግን ማለት እምበር ናይ እስራኤልን ናይ ፈለስጢምን ሕልኽልኽ ዝበለ ንነዊሕ ዓመታት ዝቐፀለ ብርቱዕ ተጻብኦን ሽግርን ከም ዘሎ ከም ርዱ ጌርና ክንወስዶ ኣለና ቀጻሊ ድማ ትጸገም ኣሎ እዩ ኣብ ሪያሊቲ ወላ እኳ እቲ ኩነታት ሕልኽልኽ ዝበለ እንትኾነ ኣብ ኩንነት ክንመጽእ ከለና ግን ኣብ ሓደ ዓዲና ንነብር ዘለና ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ቀትለት ድዩ ገለ መለስ ኣሎ እዩ ከምዚ ዓይነት ብርቱዕ ዝበለ ኩነታት እዩ ሃንደበት ዝብሎ ዘለኹ እዩ ዝብል ዘሎ all parts of the press, but we have been covering incidents of Israeli actions in the Al-Aqsa Mosque compound, which the Palestinians and Palestinian factions even in Gaza are warning that this is very provocative. We've seen a rise in settler attacks, which we've covered extensively. Do you think this is not, in the Israeli public opinion, is not part of the story of why these people are breaking out of 16 years of siege and going on this kind of attack into Israel? What I'm saying is that this incident has happened even before. Remember, before Ramadan of this year, there were tensions in Al-Aqsa. There were several rounds of escalation with the PIJ, Palestinian Islamic Jihad, based on similar issues. So the core issues of the conflict is definitely there. The practicalities of how this conflict is handled have been managed differently until what happened yesterday. So this is why what is happening is different. Okay, the reality is there, and nobody's denying it, but what is happening is very different than before. And the type of action that has been taken yesterday against Israeli civilians is a scope that never happened. So there is ways to do the warfare. So in general እቲ ዝብሎ ዘሎ ኩነታት እንታይ ዝብል ዘሎ ከምዚ ሓንደበት ምግጣሙ ዳይና ንግረም ዘለና እምበር እቲ ኩነታት ኣብ መሬት ዘሎ ፀገም የለን ይብል የለኹን እቲ ፀገም ድማ እስራኤል በቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ፈለስጢማውያን ግብረ መልሲ ስለ ዘይፅበይዎም እዮም ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ክመፅኦም ይኽእል ኢሎም ኣይፅበዩን እዮም ምክንያቱ ምስ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎም ቀፃሊ ልክዕ ከምዚ መሸንቆቓ እናኣሰሩሎም ዝነብሩ ዘለዉ ብብርቱዕ መሸንቆቓታት ስለ ዝኣሰሩሎም ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ሓፂናዊ ዝኾነ ዶቦም ሰጊሩ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ክገብረሎም ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ኢሎም ሓሲቦም ኣይፈልጡን እዮም እሱ ድማ እቲ ዝለዓለ ኣገር ሂቦምን ኣሰንቢድዎምን ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ መጠን ንላዕሊ ኣሰንባድን ዘርዕድን ኩነታት ከም ዝነበረ እቲ ኣብ እስራኤል ዝወረደ ድማ ንእስራኤላውያን ዘገርም ንዓለም ደረጃ ድማ ኣዝዩ ዘገረመ ከምኡውን ናይ ሓማስ ዓቕሚ ድማ ክሳብ ክንደይ ክሕይል ከም ዝኽእል ኣብዛ ሓንቲ ክንርዳእ ዘለና ብዙሕ ሰብ እውን ደየስተውዓላላ ዘሎ ምናልባት ኣብዚ ቀረባ እዋን ኢራን ኣሜሪካ ንኢራን ሓዚኣቶ ወይ ከዓ ዓፂያቶ ዝነበረት ገንዘብ ናይ ኢራን ገንዘብ ኮይኑ ኣሜሪካ ኣብቲ ባንክታታ ፍሪዝ ጌራቶ ዝነበረት 6 ቢልዮን ዝኸውን ብእሱራት ጌራ ተቀያይራ ነይራ ኣብዚ ቀረባ እዋን ማለት እዩ ኢራን እሱራት ናይ ኣሜሪካ ክትቦም ኣሜሪካ ድማ ነቲ ገንዘብ ናይ ኢራን ኣብ ባንክናቶም ዓፂዮሞ ዝነበሩ 6 ቢልዮን ንኢራን ክትባ ልክዕ ነዚ ምስ ገበሩ ሕጂ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ጆ ባይደን እዩ ነዚ ኣብ እስራኤል መጥቃዕቲ ከም ዝግበር ገይሩ ስለዚ እዚ ገንዘብ ኢራን ሙሉእ ደገፍ ከም ዝገበረትሎም እዚኦም ሓማስ ዝለዓለ ደገፍ ካብ ኢራን ከም ዝረኽቡን ስለ ዝንገር ኢራን ዓብዪ ኢድ ኣለዋ ከም ውፅኢቱ ድማ ምናልባት ውግእ ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ከይጅምሩን ዓብ ፍርህ ኣሎ ስለዚ ነቲ ዝምድና ኣብ መንጎ ኢራንን ስዑድያን ዘሎ ከምኡውን ኣብቲ ሚድል ኢስት ዝካየድ ዝነበረ ብኸመይ ክፀልወዩ እንታይ እቲ ዕላማ ሰላም ኣብቲ ዞባ ስለ ዝወርድ ዘሎ ብኩሉ መዳይ ንዑ ንምዝራግ ደኮኑ ኸውን ሓደ ካብቲ ጥርጠራ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ መሓለኻታት ዘለዎ ብዙሕ ስትራቴጂ ዘለዎ ኣሜሪካ እቲ ሚድል ኢስት ካብ ኢዳ ይወፅእ ነይሩ ካብ ኢዳ ይወፅእ ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ሓደ ነገር ካብ ኢዳ ክወፅእ ተደልዩ ከመይ ጌራ ናብ ኢዳ ትመልሶ ኩሉ ግዜ ብውጊ እዩ ዕግርግር ትገብር ስዑድ ዓረብ ስክፍታ ክህልዋ እዩ ኢራን ምስ እስራኤል ዘለዋ ሓሸውየ ክመፅኡ ስዑድ ናይ ወታደራዊ ኣሜሪካ ተደላይነታ ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜ ውጊ እዩ ንመን ክትሕግዝ እያ መን ይምሳ ክኸውን መን እዩ ካብ ኣፅዋር ክገዝእ በዓሊ ኢማራት ካብኣ ክሃድማ ክእላ ድየን ስለዚ there are a lot of questions ኣሜሪካ ከም ሃገር ጥራይ ዘይኮነ እቲ ሚሊተሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ በሃል ኣብ ውግእ ዝመኽሰቡ መደበር ናይ ኣሜሪካ እቲ ሚድያ ይኹን እቶም ናይ ወታደራዊ ኣፅዋራ ዘፍርዩ ትካላትን ምስ ዝተሓሓዝ ቢዝነስ ዘለዎምን እዚኣቶም ኢቭን ነዳዲ ሕጂ ውግእ ስለ ዝግበር ዘሎም ኣብቲ ሚድል ኢስት እቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ክውስኽ እዩ እቲ ናይ ነዳዲ ካምፓኒታት ድማ ብዙሓት ናይ ኣሜሪካ ኣለዋ ስለዚ ነዳዲ ክኸብር ስለ ዝኽእል መኽሰብ ኣለዎን ውግእ
ንሰላማዊ ህዝቢ ዳይ ዝጎድ እምበር ነቶም ኣብኡ ተኣሊኾም ዘለዉ ሰባት ብጣዕሚ ዘኽስቦም ስለዚ ዝውግዝ እውን ኣካል ናቱ እቲ ዞባት ሰላም እንተወሪድዎ ኣሜሪካ እተን ትካላት እያተን ኣብ ክሳራ ክወርደን ስለ ዝኽእል ጠዋውየን ናብ ውግእ ክመልፅኦ ከም ዝኽእላ ድሮ እቲ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ከም ዝመስል ንርኢ ኣለና በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ኩነታት እዚ ኩሉ ሰብ ኣስተውዒሉ ክሪኦ ዘለዎን ኩሉ ሰብ ክነቅሓሉ ዘለዎን ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ኩነታት እዚ ከም ምዕባለታቱ ከከም ኣድላይነቱ እናራኹ ከቕርበልኩም ክፍትኔ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበር ነዚ ቻነል ናትኩም ደገፍ ብጣዕሚ ዘገድስ ኣባላት ናይዚ ቻነል ክትኮኑ ድማ ጆይን ግበሩ ሜምበርስ ናይዚ ቻነል ንክትኮኑ ላይክ ብምግባር ኮሜንት ምግባር ከምኡውን ርእቶ ናትኩም ጌጋ እንተሎ ጉድለ እንተሎ ሰገር ክኮን እንተሎ ድማ ብሃናፅ መንገዲ ኣብ ኮሜንት ግረፍ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስታ ብዝኽኑ ዲና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ፅቡቕ ይምነየልኩም ቻው مبسعاخ نحلو كم قدمنا